Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Chief Minister ka Meghalaya oba Sniawbhalang Dhar ulakintu yakinong shongshnong hakija ka Khappud nekija ka Ïaka bat ka Assam bakimdei bancha yalam bakla hakibriu ki bawan nabar namar maki kiwan batbet henrei kide kinong shongshnong ki bamat pat ya ki jingjanjar oba Sniawbhalang Dhar ulapenmi yakini gi kentin Ïengskhem jingkraw hakajingalang pat ba hashnong lapangap West Jante Hills District habahyar jurep hashnong lapangap hakapratrik unai Uba Sniawbhalang Dhar ulet jurep daladi syakashnong lapangap hadien khatsansni ka Jingïa hapdeng kinong shongshnong ka lapangap bat nong shongshnong karbi na tapan Uba Dhar ulet ban jurep syajan ka jaka mami ka Jingïa kaja hapdeng kinong shongshnong ka lapangap bat kinong shongshnong ka tapat bat Lasenrani da Chief Executive Member ka JHADC uba Thombor Shiwat ki MDC ka JHADC Deputy Commissioner ka West Jante Hills District Abhinav Kumar Singh IAS Superintendent of Police ka West Jante Hills District Jakpal Dhanwa Executive Magistrate uba GH Pasa na lor kiwe Katay ka Jingïa kaja kalami hadin ba kinong shongshnong karbi kilapo ya kapenthor kabadang hapo uput usam kashnong lapangap na kabenta banthong ya ki tinrai dim kinong shongshnong kalapangap banyada ya la uput usam kilami patba bat jendrat naphang ya kitay kitinrai dim balathong da ki karbi hadien pat ki karbi kilapen julor ya ki penthor kba bat thangru ya ki yeng trap jong kinong rap kashnong lapangap Uba Sniawbhalang Dhar uloong ba ka Jingïa kaja Khappud kadai ka isu kabala rimbha bat kabala banne daki postnem namar ka jingbam Pynbeit rinti ya uput usam hapor ba yo jilla bat kumta omla ban Pynbeit no hapo ki khendiat sngi henrei Watla ka taru ka Sorkar ka Ïengskhem bat kut Jingmut ban Pynbeit no ya ka Jingïa kaja Khappud usimbut menteri rangba uloong baka Sorkar kalabatha ya ki bor district jangka West Jante Hills ban yetrei lang bar ki bor district jangka West Karbi Anglong knang ban pelong ya ka Jingïa lang hapdeng ki lapangap bat ki tapat knang ban wanra ya ka Jingïa sutho Jingmut bat ka Jingwan pai ka shongsuk shongsan Uba Sniawbhalang Dhar uloong baka Jing'e ka bahakmat du menta kalong ka Jingbam yo alat ban litriang kinong shongshnong ka lapangap syaki penthor markhap bat ka tapat bat kumta ka Sorkar kan thau ki lat kilinti ban Pynbeit ya kani That's the side from where we came. That side. So from that side to that particular location, along with the DC and DSP. Oh, tapat kita, tapat kemana dia buat ni? Dapat dengan karbi. Mana karbi tidak? Mana sam kan? Kalau geroy sepuluh tu Meghalaya. Kamu tu kamu Tapi kalau karbi tu cuma kasih. Oh, kamu ni, lepas yo ini. Mana lagi geroy? Tapat. Dapat tu karbi ni. Tapat tu karbi, baik. Mana waktu ni kawat, kita ni ini tetap ini pengaruh. Yang kata ni kelampikan ni. Kali gelom nak. Like it. Yes, do. Tadi tapat mo. Sini dapat. Dari sini. Kenapa kamu ni serasa? Tadi itu asam. Nak kerja di awal itu asam. Still in Itu Meghalaya. Tuh agak. Kalau kalau ini tempat ini sini. Jadi sini lalang tempat. Harus tu sini. Aha, ini sini tempat. Ini dapat. Get all the village along the border, which is 2-3 kilometers. Within 5 kilometers, what are the villages beside, what are the villages beside? So we face in the council. That is the last step. More or less is ready, I think. Fix. That's right. Maybe because of Assam election, maybe after election. But our exercise is to get ready
as per discussion with both the chief minister of Assam and Kajia. We have to gather the first all this village along the border, maybe 3-4 kilometers inside, 3-4 kilometers outside. So we place in the committee, and when the final discussion comes, that is a discussion to address in the beginning also. So this was dapat. Headman lah pengapain sih? It's clear. Yes. Ada kan? Matam. Malas dia mu? Ini mau beli ni kan? Okay. Ya kan ni gelum ke dong kata saya. Hawa kan ni butar tu yang pengap. Terus sinong itu. Tahu sero, from yang kelada kim. Ni taj ni juga yang pengam mau. Kelada kim dia ber. Serok. Ada nak collection kita gelum ni tahu. Dari serap sem yang kasus na. Sorok dekat. So pension lain. Itu itu 0.2 walai sah. Oh, tu 0.2. Minggu halau pengahan ni tapat terang. Ada yau ya saya. Ini memang kau ya. Tapat tu yang beli sedang. Saya dia. Karbi. Ini tapat. Tapat po ng jirong ano penar. Yang ni Pak na po di kemat liok na tipsap sa kelam na. Song tu dogi puna asu kan kat situ ada banyak. Ile wa satu trek kapal. Itu besar ekor riba. Trek ke ketika serok nang. Tetap juga yang mikir tahu. Dia percaya sahaja. Trek tu apa? Lai long ba kuntar. The area yang lokasi lang mentang lai kan itu ada pedendung neta ni. Kamu tu lah tahu lu. Mar pedendung. Bukan ini lokasi yang mentang mah. Ini kita apa? Sangat apa ke lokasi yang mentang. Dengan dua celong congkar biura. Macam mana tu? Mencom ni karbi mi pengat. Kita dah UP le enggaman ke portion kan lipsi. Karena hal benar portion. Memang song kita kat celong ada hap apa bisa. Lembaga kalian yang government lembaga rizal komiti dah dan deh tu le lipsi le. Lalu kan lihat tu hap share. Sang belum celong tu kawasan kilometer spot sang kilometer sini jadi along the border. Mana cong final ke pengerjaan kompliti ini ko man sebentar atau ada one time election keluar maybe not the right time to discuss going Assam bukan ni dalam hari election ni tahu ni baru government baru ada state tu dia pada phase 1 second combine episode teman itu dah tahu wah enggak share kan limut ko em apa ni semua di por kampung bi di borom dah poile o mi ni area kan tu ong yang rim ketik yang ikut sama bu pilar dia bisa kalau mempilar temu ile kam sekali kam kita tahu demi kita dispute sekali jadi por man diuburom em gejin tunani woman try por er market state man di por box set negatu to Assam to Meghalaya box bu pilar close for memang kalau kami de ile man kan hai ko den dem pet sa ba de bisi dengan kita yang ni cong nang obdiluk ni orang village along organ hapok so san kilometer dia nang next committee cong dengan jong po dah first time po ni tu wana citi ada malu mula ada yo idea ta yo kam gunuk sa tu to karbi sia genin ong tara hap jong ni thau teman kam ni teman ni temper di wan chon ni yo idea tu dah yo ro ni uperchang sa ka to ni leng SP macam apa? Our first discussion in the village, what they say. In the community also. First should be remain here at least minimum 2 days. So they still like that only outside, no, not even no temperature. Just one who are doing duty here. We can do that. Of combination. Tom home man gi go chale ben. Kalau tahun kamu ni kita awal itu you kam bodar kami man ko Tibet Khanduli Tibet Chalangpi Tibet Sekiling Tibet Semukro Andre South tu isu wadu ne di house nem handai mdu toy you let metu handai how em kam gini ka urgency go em gebit ko awri awra ko do pya do dem go penmong i won tom to penmong kam tampi kam utri chong South tu of do not pi
Tengah nak keling yung aman kau emale yung Pynbeit tension bi ngabuk ke jingkular le ni bentai yung pin kang pangap nga. En extend nga ye ule. Tang em ke bentan ule mau udu jim ke bru yung nga. Ibu Sorkar kam tek re. Nei bal danga layo kamu lai ke mumpai jingai ya ra ga wai ke tari ta yo yap cha du mesin ke bru yung nga du. Nei tek kat wi wala i ke Sorkar tem du cha i totally against it bro. Udisi upli wa mbakti kita dong yung ang PUS tu na wan pemi ubajak palo dengan joinin ni uma pasa wada sangaba wam kat alu ji sia lu salia wan sini di mentai yong pi dan ni kwa kanang wan danga kwa kan di jo wan hawa auri kami hala panga mjo mu wan ne ba wa dang arsin wa yaman kami kwa wan danga ni yo ga exactly to problem the problem ni de kana jo he ne yo pi de kana ma pasa inga da highlight clear ni wa ke point jo gavita wa mudu thunden ni dat te ko arwan ke Jingmut ko khmat do to ate wa myo di yong i butang yo lai wan style de ke te mutu met nga yo chong chief minister yo khana chu chu ro kini to ke problem de khanang wa pundu yo no yo lai yo wan kam ju yo lai tem to klam mutu man mustet ni ba kam out of chimpor go te sam bhaw ya chai ni ba ko first duty ko le hini si uda wan yo ule kam ju le jan yo nya mutu me do ko le tai ko he na ta ke chong tai language part nong wo gini lideng lambag ni lam woro disi yo perchang ji penisem yo berkali kamu le kamu ju le kena le yo thuk lai wan yo le bin sumus nam rai jadi ki pulit ini ba auri binga kan buong de pi kriya ngam kriya le am kam handau pun bun so am tan di pulit botin sar di pulit de nei te dawa bun sen nga jo klam yo he chrong yo pi ke he yo pi wa kat wi wala hi kan mo le yo kaw yo kop bin am kam yo jos pa yo to yam ni ba yo bun sin le jai won ki platchong wan de biur ki wa edu ki piti chong ber ki problem ni te kado kam te khuble chi bun ni ba yo be tadu ni ki tiaw la lai man pi corporate bu Sorkar u district ni mong le percha bi tadu ni si man ke jing su ding sang mem gawon to kita kadang ye bidang youtube dang man ni ke jing kelam ngara du tu si kon kong am problem ni khana bi to arang su ko ta do nga ma pasa imam ye thia ai ko he chrong yo ni bi ole to CM le pertama ki plu yaklam ko ta kar biang long ibi ka problem khajak to ta kar biang district style to ye pher gu yong i to em bila ka jong ka pawam to always in line mistake gong ta ka da por rap hab yaklam arli ti da yo CM ka dem lang nei o lo chim khia wa ni tia ko da wan yo ye perchim yo perchang gu ye chem penaruh ki CM yo yaklam ji ka juk ka wa to do putun ta ba gan ni auri aura yo lai du do kha do dem prai ta ka ta na ka leng yo nga ka asuri piwa lakat choman le boting sarbi myo gru le banyi chong yong kamu ju ang maru yo diu ya klam benar liang kam put kam sam to kam yung state government mto ya du tia wi auri do pai ba to yo lai wan kam ju ka kam put to state government mai benar li state ile uperi te walai gi me khalia cha sam le rib liang ni ile uperu sia gi ka sam se me khalia wo ju man de chubu mentul ha berni hat MG Assam kam tham chu berni hat to kam gi yong ki moi thau ya chubu mentul yam thau cha sam du li kam i thau yong ki mo te ga ni to khajak ki pai ba bom sen ki pirap sa to khla ya te ga ni kwa ga so kat wi wala aderles ka yo yo thau yo suk tai lai wan cha te ga nuk sa yo bri phi le emi man ta chini liang le yong ki em man ta styling le yong ki em man ta hapdi man yong i te kini to bom sen ha boda ri jo em ka problem man la ga chnong wa ha boda am to ngar ga la pangap e ang kan di wa din ya sabi pan ki chong yo ai por me thia de manai hande ka orang man critical ko dia mixed by population iban le klame ka te population mam dia mi gori karbi em ru pra karbi mulu mala ka pna em gudu penar para penari te ka te to kar ka man ka ni yobi ha tu regional committee ko head dengan kau serman ka ling mi khalia le ne ba dang de bi chong ni de po design tia kuntub gi tertari te em winu em le wo lead committee na ling Assam te ka te ngadaw discuss o kamon ni chemin gi por ne ba ka ni to ka ni de DC na po district administration da pa le ke homework wal do kan lip share ya terter wow pat ki yo lokit ki gini chnong gam along the border kam susan kilometer sepo kam susan kilometer sini yo krek gora kon ki chnong go mahajan gini yo rabi auri man tapor kan yo ra yo place at the belong state government dem ne tewan ke state government yo klam go counterpart wa saman iu to le de yu bi jan ko bodang mi ni de cita calang krim de bo de sol go fast one de tu pilar le ile perchang uman kam tu sa
tam ti meno man hap simpore you bi kamong isu ko sa de phau tu li gisam de so phau sam phau to usu punde bi arti yaw do te usi bha he porwa man ki pli gi lidar go mi hagi gi porwa em gi jing paklang li ki ye bha puk de ktin ne mem bu do put yaw de de bo yo jing jar nga pi jing jar ka man ga ni tahu paklang go rim to yu Pynbeit kathu gi to une ite to iris ikam gi lidar yo pi to yung le utai dep situ nam to am te yung paklang pli ti ga tang wa chimpor go wer per jai pa jai you bi le gini area wa mi audio to hai por pia state gi ni tu asam ni tu mi khala kam ta akut membo po kan membo pilar gitu ekam hok lo wi le ekam situ lo wi le ekam the sin membo de ekam basa war keber prabil mam kerbi tu ko berubah dekat ke put ke sam kan chimpor you wi the ham wa wan ni to kwa ga shoran ni pi ham tin sat ini ke Sorkar kham tam nga kau emle yo pi nei benta ka jai burugyo nga hunu do tiam miok bulek kumari dai em limit iwon wo to ulai em gum to ulai ne mitai bhai me ne bam to man chwa ya Pynbeit puri daga bai daga som ka ni do kulom mi bakala ka ni do kulom daga ting tho daga kot daga sla kata to na o yorong ba chong le la pangam hapo ki arli ti yaw penbiang ki kot gisla gini bur ko mali tor woro ta jan sini ne tu e homa basa nang man ye klam no yo pa isket to boy em go kam yo nga ba kot nan kana ilo yo bor yo evidence ni man ye klami hag original committee kata to we mo tension bi ta sui wi kadang em ke jing wit hawa anai narab huri ura sa ba yo krek kam lang bagi nong pela choi ulai ko won musum musnam wan ta yul tim chai wan ko ile wan ngam kata tang kata wi ga penduk to di ko ulang kamu ju ang go start nei bentai wi bhai miet hon rap je mi khajak sebet sport lam pher ni tai leng la ka joi en leng ka joi ngana o yo tul ram nang phone ku siu sian ga sam ang pai de miet na I kam go chong ku ki de kamera mi upun yo tia I pai ba untuk penduk tia I pai chu ji si ya ye phone ku si ne te daw sa kriya de to kriya ci benta ta dan de yo bi kriya I dis bi te suki yulti u perchang solve iwon iwa bhatam ne bhatam tenak ling wal ka kulam bon tin te kublai sibu ni por ko dor pi te chong de membe library yang pin ni ni dia wani waro ki head no district em lo di ini district administration u MDC wanga wa mele yo ki kulari pi kat wi wala im tok tha le ben ki lo dan ne ka to ka kam auri em ga por yu le pun mustap em ga por ku chimu yul pa kan uli pram na ka kit ni udah hakuli panap ki on la ngala rambai ta ham pa du kya ka sam khang ni lipan ma go kut teman emi benta ni mentai ba han rabi ta khani waro lam pher ni te kam jam to ta khani ko apa kam khan uli nyombor kita ha ku kar waklam map de bo khang sbak ka ket ha ku ru lipan ma bagi won lipan ma ta cha ulai ki sin teman ni mentai ba teman kar to si ba em ha lan bodari por jo emi ki kumar kami tahu ang kejikul marta untuk manggung sado kuat gak dapat baik gak ter kan kamu sangat por ini nak lagi yang alam kuat kelam Islam ni bam toh kami tinggal kelam Islam mereka kuat kamu ini udah ya kelam gue senior pi kuat kelam dengai pi pai baik yang wan lewa sama baik le kudu tiak ini minta yang kecong lah pengap cak yu orang keberuga agak wan mungkin lebel gue cak itu dengan dang tu poh itu pai mana poh itu le yu bo emi urap le em citu yang ini cita yang pi ceni yang ini cita yang pi tenai te dah mi kita kembali pun tenai te dah wa yulti hadin sekat kan sapor atau boye kalau em election ga samaro te boy rap slim go ipom madu sa yung ha kan leksi yo chongi I jang komiti yo perchang ule won to ule le to yi pun bahanu batam te sa bahaya cha sa bhaw up kham tom yo ma pasa oman kau lo kalau besar apa yang ini sini what you see when borom USP when borom ni te hawi to wagi force police dan kwa pun bono la mong pira amra de ki mo tension ni te bro yo tia sini yo de au bedu che teman kwa bhanu pendu iwa kamong bunne nga har tai wi itu yo perchang wo kau ngeleng yong ga Sorkar yo wi te ni kiten te kublai sibun jan yo ti won emi chani au bla di pot wai won wo mu mang yo ki da mani wo mir ron hai immediately tu mustabi dabi klam game disi penar ngut wo disi de klam rong ba chong khan li rong ba chong yo pile ke ye ga dialog su le ni hakini kiti ya pnang wa yo si bru thang la ye wan yo su sa ni gini ne le jen pangap yi jing thu siapa penci baik kam tun ne ba jan dia
Dia tip dia pada dia sengah beri ni last kamau citi awar tu, awak ni Jingmut ni yang cakap pun, hari tu awak tunda ni biasa. Tapi dia tu problem lah dia si dia tu dia cakap tu ni si dia perawat put ni beri orang ni. Kalau man lega tahu man orang tahu orang ni Jingmut ni di beroi, kau orang ni man ga. Kanduli psiar area na. Jadi por kamte kadri awal kiumi ia sok eda doro hande somehow na you by besod man gon ka asam randin de karya ai michin te doro i ten ne samruma lagi lu atuan ni tem skriving di thul kat kaman ate to wa rapun mit kini nong karbi wa la liki di repini yo ni kat kami yo jeti bune liki kate subject ko da we klang ga immediately to ni a besi da wa jiwan pai ji yo ma ta kwa wan pai hejoi po la kaw lo kala mele khantam wa kaw lo kala mele ni wan check wan pai when you kita exact problem orang tu, problem ni man wa tu gaya encroachment ha tu area aku punya ni. Ini ke Sorkar wan ni ki porch pod kular chim khia ya ni suwa no chim misar level no ni si boleh dah. Em wan le yang pi ba ong ke join ni. Oh, kalau yang dah ni ki tu training ni chem Sorkar boleh ni. Dah verbally find out who will take action against them. They cannot do this. Kalau ini kami wani konkret di corporate bau sengrani di to how it talk with the safety cha kamera arti out tam debu ki force the kamera lay house found force so gari biyong ik now like one the how it talk with ten go dang am jingmut kita thuk te lai thuk ba tu ko gra de discuss il du hen ti wal ki chru hagini ki si uda wan yo ichem penang di si you discuss with local people kana mau untuk thuk ini lai wan kana makam joman Kamu dah cina lagi sopsian. Emang wani temu ni liang yang kesopar mereka liang cina yo sopsian ni kan juga cina orang panggap sebut cak pentor cak nanti deh. Kat kau man kan nimpuem, ni mampu mereka proposal. Ni bah saya biru tu orang yang ada tip horo iman nang kebodar isu komiti kaman nang ibu under ayu kaman kan ni. Ni bah ini udah nanya cong ni original komiti lah. You ti melum baru matok dua di asam stem di cong ni. Tiba kan untuk election tu you cimpor haji sekian wah. Kau ayu yang sedang udah you cong itu perarding original komiti. Mana Pynbeit ke podi asam kenang wah. Lu boleh tu boleh ini di mental aktivis orang orang. People come and planted a tree. They are doing the plantation crop, so which our people is totally against it. And after they plant, after a few days, our people from Lapangam they go and uproot the trees, and there is a quarreling come and problem come. So that's why we put force from our side. Minimum force around 40-35 of them now presently on the side, and also now the plantation is no more that side. So also now everything is status quo. So the problem is that our old people they can go to their paddy field now. So this is the only job we have not yet discussed in these days to come, so that at least they can move freely like before. There will be no disturbance among them.